Hello, kipa amin tuni adingin hiji channel anangai zo si na bon an lim hi kit uvin. Tuni isay dung chu hi a hi le atisana may khat in call center a job na anato dan tu sim anangai khom kit hitin niem hinan si hil si wal ahing lo tam ta ding ahin hiji zo si chu amasa nin he thim divin kahin thu masa na hi. Delhi le Noida koma Gurgaon district a thil so khat anahin ahi. Masangla achun hichi Gurgaon district hi gamangla anahin changa chi lewa le na ding in tizat ta ahi. Hin la tunwang khanto na asan ta dungzui in industrial lin ta ho namun chule city no ta ho asudo ta nahi. Masang to teding achunwang agi khile jingtan kopi no ta ho asudo gamta win ahi. Masangla ya lenga kibai po lai achun hichi gamang la ahin kui macha anchi ngamji po win ahi. Aji chu kitha ki mat an hat in mithi ho jong anamo pai uwa atha ho jong chu laimun ho achun anamo se mang uwa khen khat chu anavui naw mun jong ahi kit in ahi. Town city ho ain su do ding uwa le ho ain khut uwa jong chun nihim tamta lugu hita hanlang adang tampi gule chang ho anamudo win ahi. In la tunwang Gurgaon hi multinational company ho chile BPO office to pita ata ho namun chu ahi tan ahi. Call center BPO office lin ta khat ana umin safan BPO tin jong aki he na hi. Lai office a na tong ding achun gamdang ho jong ahung jivin ahi. Hichi office a na tong ho la achun no mai khat hi ato khompi aloi ho chile official ho chun ana sei phale uvin ahi. Amin chu rose ahin rosi ana to na alung lut in ana to na chunga hin dem na ding imacha ana umpo na hi. Akam fill in ato ding dol aki head in achi athep na chu hichi office achun koima ama phading an umpon ahi. Achuti ji chun BPO center sunga chun problem hung so zo si chu aman ana boy pijin ana to phat ji le afel ji agun chu ji chun pro selo koima ana umpo we. Team leader hi henlang company HR chale alien lalhon jong ana dei theile win ahi. Rosi kum somnilik sagi somnilik gate ho velmi ahin nunga khangdong mel hoita khat jong ana hin ahi. 1995 kuma thil so kidang ta thusim khat chu ana hin ahi. Aman ato thupi pen chu ahi le call receive ball chule customer ho aboy now solve sulat pi ding chu ama boy pi pen chu ana hin ahi. Ato phat ji chun ewat jong ana kisan in ahi. Employee of the month chule employee of the year ti title ni ana kisan in ahi. Lani khadi call ahung in rosin jong call chu pick up in aho pi tan ahi. Pung khat walang pi chu akhiho uvin team leader pa jong chu ahung in rose ko machun hin la rose chu mi to achutiki ho jing lon ji achun aman jong aboy naw hi sang hin te tin ho pi lo in ana kinung le kit ji in ahi. Team leader pa chu rose ko machun ni ve thung wei lang jen an hong in problem hi asan ji a ki ho sot ukhat hin te tin an ho pi pon hin la e hon jong i he diu ahin customer care ho khu i ho pi ji ting ule iboy na iseya amhon jong iboy na ho ehin sei pi uwa minute nga hi lo le minute gup sagi ho sungbo ki ho pi ji ahin hin la lungdon na chu rose chu mi to ki ho chu asot wal ji chun akoma ato khompi a staff chan khompi ho jong chu alung kham theile win hin la imawang rose ko machun ana sei po we alim amel ho jong chu nidang a chan to akibang pon apau dan ho chule athusei dan ami ho dan ho chu nidang to aza chom hle in hin la ana to khompi a staff chan khompi ho jong chun ana ve win hin la koiman wang ipithu ham na boy naw chu na kyo so hle uwe tin adong aho pi khatcha na umpo we. Aho pi cha achun rosong chu akoma abek chu akila in apolang in apo to ta nahi. Team leader pa jong chun rose apot zo in akiho pi chu koi ham tin check a ball in ahile alungim hle ta nahi. Aji chu min ahin call na imacha anamudo pon ahi. Hin la rose chu pungkhat walang jen pi chu koi to ki ho ahi tadem tin analungim hle ta win ahi. Call CDR ti chu call detail report ho hoita in avevin hin la min ahin call na imacha amudo povin ahi.
amahon jong chuti chun jingle rose ahung pha le ama anatong taw hi te tin an ki hol havin a hi hinla rose wang ichini ki pat chun anahung khatapon a hi nithum nili ahung lingtan rosung lo ni chu amahon jong phone call chule email ho a ho pi gut wang ovin ana hi thei te pon a hi a ho pi theilo phat wachun amahon jong rose ki mo pi ding achun mi khat sol ta vin a hi office over staff for thale le a pangji driver pa chu nang in he te ding hi aji chu rosung kal ji na akum thla na a in chu nang ti lo adang a he ki lo tin driver pa chu rose ina akimu pi ding achun an sol ta vin a hi chuti chun driver pa jong chu ahung tan rose kum le akal ji na achu ahin phata na hi tesi pasal khat ana umin aman jong adong ta na hi nazo zawa nei lhem hi intin driver pa jong chun achuti seya achuti do wang achun te se pun jong asei ngai ma bang in ka he khamo mong poitin avel vela asei jing pha achun aman jong alo na ji a he lo phat in office lang ovin ang kinung le ki ta na hi office ahung lun phat in aman jong thil umdan ho chu a staff chan khom pi ho kom in asei ta na hi aloi ho jong chu thu aja phat wachun alung kham ovin hoite in khol do ading a hi tin amahon jong rose address chu ain khol pan ta vin a hi ti chun amahon jong pan ain lavin ain khol ule anule apa na chu ain hido ta vin a hi amhola achun mi khat chu akimu pi ding in ain sol ovin a hi le ajawa te se pu bang achun rose nule pa jong chu anulung kham le ovin a hi aji chu rose kumgit masang lang pi a anathi anahita na hi rosi ho pi te ding ka god o ahin call ka bol ovin email ho changiya ka text ovin in la imacha ahin reply khapon a hi ipi boy na anei ham office a ama bo kine pi u a hi aji chu a fill in to sei ji jong athimin mi ho dam chule mi bol dan ato ding dol a ki head in e wat change a kisan a hitai tin rose nu lipa kom achun a sei tan a hi le rose nu lipa jong chun ai poi na office over ahung lo na chu iti ni ko a pat hitang iti kuma join in bol panham na het khil khat u a hi lo le na sei khil khat u hinti ke ho chanu hi pon ti midang khat hinti tin a sei lon tan a hi khat pan jong a hin don but in kum khat wal a hi tai a join na hi office ahung lo na hi ni som le ninga lang hitan ti tin a sei in a hi le amani nu pa jong alung kham le ta vin a hi achai nan amanin jong ain sei do hlon ta na hi rosi kumge lang a hi tai edal ha na hlon hi midang na sei u hin ti na het hil uham kumget masanga thi khat in iti na office uwa na ahin to thei ding ham tin a sei hlon in a hi le khat pa chun ata san di pon a hi iti kum khat balang je na kin tong khom a ama chu ka hai ding un hi sa uham hoite in ka he etin achuti sei te te ta na hi le anu le pa jong chun rose photo alim ho chu ahin la do uvin avet ule rose office a ahung ji la ya photo anakila na ho chu to anaki bang in a hi ichi pha chun amon jong thil su thil umdan ho chu agel ule alungim uvin hoizo chu di zo ham hello in lung no mo te in office lang chu ahin zon ki ta na hi office a staff chan khom pi ho ko machun thil umdan ho chule rose nu le pa thu sei ho chu aman jong aloi ho ko machun a sei tan a hi rosi kumgit masanga thi a hi tai hin la e ho office a hungji hi koi ham ka he poitin aloi ho ko machun lungim ta in a sei tan a hi achai na ding in ke gachi ingi tin office a hr pa chu rose te ina anu le pa ki mu pi ding achun achi tan a hi amho jong chuti chun ang ki mu tu ta vin a hi aman jong asa in rosi ke ho office a ka kine pi pe no ahin mi phata chle mi ching ta ahin in la ka thil ja u hi adi ham akidang le in office a na tong the jong ko umgam ta po ve tin rose nu le pa ko ma chun asei in a hi amo jong aki holim uvin thil umdan ho chu asei khom uvin phar sot pi aki holim zo uvin rose chu thil ha a hi athisa mi hembanga office a hungji hin te tin asei uvin a hi rose office a hungji la ya akoma anato khom pi ho jong chu adam mo jong ahung umpan tawin a hi in la anat naw jong a ki hekit ti pon a hi
a history ho chu a hin khul uvin a hi le masanga chun lai office mun ho a hin mi ana thawa ana se mang naw mun ho chule ana vui naw hlan khu ho ana hin a hi khat vei vei le mi pen gin mi ka gin ho chule thil kidang ta ho zong ana soji 18 asei uvin a hi li fo zong acham chamin off a hung umji in zanting zong le ita sahi min a hin khoi chule ain sot bang a khun ang umji 18 ana sei uvin a hi thukidang tamta zong lai office mun a hin ana sodo jidan in ana sei uvin a hi hichi thil so hi tunigejin Gurgaon Haryana a asai gim nei la uwa rose kiti no mai thil thusim hi aha sei ki chat pen ule aha sei gim nei khat uwa history a umchu a hita na hi athisanu mai khat in office a na a hin to thei kiti chu hoita in iga gela a hi lewang ki chat zong a umin a hi hinla tuni a dingin ichan hin ana chai kit hitin nidang ting le hitabang thusim ho chule mystery dangdang ho khat to ana ki mutu ki taw hiti lungsi te in hitabang thusim ta ho chule thukidang ta ho mystery ho izajing thein ding in like share comment chule subscribe in bol pe in ka ki pa e mun pha